Pemirsa Kewentenan Kalihpura Ring Tabanan mewali keajuang antuk ketetapan dados cagar budaya. Rau mangkin pemarginya nih sampun ngeranjing antuknya kepin piranti berkas. Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan I Gusti Ngurah Supanji Mausang mekekali pura inucap luire pura Batu Belik ring desa Rejasa Kecamatan Panembel miwah pura Natar Jemeng ring desa Baru Kecamatan Marga santukan kali pura inucap medaging pahan kapurwan saha peninggalan megalitikum. Usulan kali pura puniki dados cagar budaya anut ring penilaian sementara tim inventarisasi sane sampun yang kepin prasarat. Sekadi sampun mayusul penyatusan abad, tur keanggen ring widang keagamaan, tur madwe cecirin khas budaya Tabanan. Katarayan ring bulan Juli sane jagirauh Kalihpura inucap sampun ngeranjing ring sidang antuk katetepang dados cagar budaya tingkat Kabupaten Tabanan. Katos mangkin sampun wenten 6 pura sane katetepang dados cagar budaya, saking kewentenang 306 dasa kutus terduga cagar budaya. 6 pura sane sampun katetepang dados cagar budaya inggih punika samian pura sane wenten ring wewidangan catur angge warisan budaya dunia inggih punika Pura Luhur Batu Kau ring desa Wengaya Gede Kecamatan Panembel, Pura Luhur Tambo Waras ring desa Sangketan Kecamatan Panembel, Pura Luhur Muncak Sari ring desa Sangketan Kecamatan Panembel, Pura Luhur Besi Kalung ring desa Babahan Kecamatan Panembel, Pura Luhur Petali ring desa Jatiluwih Kecamatan Panembel, miwah Pura Luhur Sekartaji ring desa Sesandan Kecamatan Tabanan. Liaran punika Dinas Kebudayaan Taler State nyelehin genah sane side katetepang pinake warisan budaya tak benda WBTB. Sili tunggilnyane ring kawentenang sane kantun kaselehin ring kajian akademik antuk side keajuang ring WNTB inggih punika cukut gonde miwah teh beras merah. Nanging selehin ring vegetasi cukut gonde sampun katetepang oleh Dinas Pertanian. Nanging Dinas Kebudayaan pacang ngajuang ring widang kuliner. Puspawati, Bali Pos, Mudingayang.